Kinoy alam jangan seng H&M hagini gisngi kala lej banyak kendo ya subtenden ketenat excise uba RC lengdo jong garib hoi district ban ujar persya ya ketukan kiat pareng kaba pli hak singi bulai kaba don hak halai mer bernihat harib hoi district hak ar leber hajar pun riu hagini jing lej kendo kinoy alam ga seng narib hoi district kilong wastan sekretari ka H&M uba Richard lengdo sekretari bepej e kam pisah uba prau perkat thongni bat kiwe dukot hagini jing kendo kinoy alam ga seng lapan sengau halor ga jing don kidukan kiat be an bala pli hak singi bulai kabadai ga singi khang dukan kiat bar gibom shemla burom ya ka anjong sarkar jela habakran kelap thai kubor uba khrap perkhat thongni ulong ba kum ga sang ganam la ban pedang ya jingle jing ba jela ban pli ya dukan kiat hak singi bulai mar kalong persya ya ka anjong sarkar mar ba ki haban khang hak singi bulai nakaliang ga seng kan selej mi shaka office jong ga diskonsil bandawa ba de ban puduno ya ka trading license jong tei bar jela Hagani je kendo nakaliang denden ketena excise beri pej garib hoi district la kular ban sim khia ya gane kaman bat lagum no hapo istayo nakaliang office kin salej ban le ya badan kam uba khra por khat loong ba lada kimla ban penbe ya gane hapo istayo nakaliang jong seng kan salej hi ban khang ya kate dukan kia khalai mer harib hoi district pede berketika one shop hapo khatlai mer haka jinglap jong ka seng H&M Riboi district bah ilayo ka komplain ba utu dekar utra jong ketika one shop beli ya kadukan man ka sengi sonde bana kala ni ka seng ila le banjuri bang bang ngilap sisa ya ka jing sisa ba ula beli ketika dukan te hadin bang ila maham u klem patia u klem pensra bengi u beli be ketika dukan but ukran ro ba ngam sale aya non mar bang la yo ka jingbit na ka trad excise Warna kalian jongi dilawan ya kendu yo superintendent jong ka excise sang ne bala ya yo ban keren padu superintendent jong ka excise but sibun ngila yo ban ya pleu hang ne but nakliang jo superintendent jong ka excise Riboi district ula kular hakmat jongi ba ngan sim khia ka ne kam but un ai por sita yo yangi ban penbet ka ne kam ada umla ban penbet nakliang jongi ka seng ngihap ban hiar hak tagi jaka bat lek khang talahi ka dukan but Desa Nedburo ka jing tok support district council ban penduk ya kalesen